چهارشنبه و بخیر بینرین چارپل مدیا امیرو دیسا چهارشنبه و دیسا بهورانه هیوید کم امی بهورا دمکی خوش ببورینن میوانه کی من نو شخصیت کی نو رنگ کی نو و هیویه کی نو لبرهیه میوانه من اکتور احمد زیرکه بلکه هم جمرن تروی ناست کن برز احمد زیرک تبخیر هاتی برنامه احمد زیرک اکتور احمد زیرک شانوگر احمد زیرک کاری کلتوری چاندید که و احمد زیرک هر وها به وقتی که دمک درش به سیاست راجع جول بیه امن ها تب هاورا گوه بدن که احمد زیرک برا خوش مرا بیجه بخوا خوش مرا ifade بکه که احمد زیرک امجی بناوه هلبت پرسی خوشی بکن پرسی وجی هبن هونیج مرا بشین امی پرسی وجی سر چعبا حتی که امکارن امی برسوا پرسی وجی بدن و آن هم دویجن احمد زیرک تو بخیر هاتی برنامه چارپل مدیا هیوید کم بینرین ما یا تماشابانین ما جمع به سودکی مزن به کیف خوشی گداریا مکن و آنها جی دور دمکک احمد زیرک خیرات کلیساوی سر منو سرچاوی من وازی اس دست بگیم خود کک احمد ام دست بکن اما پرسامنه عولی جولا مرگه وحتى فرنسا تجلك تشتاديت وجلك تشتاجيا وجلك كاراجي كريه ام بيجن تسبيكا خدا تشاب بالسياسه را تهفديت و يعني تكاتينا في السياسه يعني يجي ببرسن كاريانك بعصايب یکم راست از جلمرگی حاتمه دنیای شو تشتی کو از زانم کو راستی وکی بیشتر غالیتی کو لاشه میکو از زانم کو از منطقه جلمرگی حاتمه دنیای یدن همه بیشتر ناوی بگره حتی او کارن کو میجیان ذکرنه همه ایدی او فیکسیونا انسانیت دیروک انسانیتیه ادي او جي از لي هات او جباك از لي منظم بو او كارين مكري ادي هم بدي لاشم يعني وقتشتا بقى قرار ده كو تشكي صافيتر بكم مثلا تقول احمد زيرك از اجي نظام چند ناوي محنا سواج مش بوناوي بجم يعني هم فيكسيونه او جيكو از لي تشي بو انكو جي او جيانا استدا جي اي از مثلا داس بكم مش ناوا داس بكم احمد زيرك از بیش ابا به دنیای گنده که هم دنیای و روزی من برای خدا نامه ناوی من بیرام گاز وقتی گازم نتکرن گفتن احمد نکم گنده و زمانه گرک او خزایات گرک او چاوته گرک پوراته گرک دست و پیت نمیکرد گوته آن رشو آن کنو بو آن مچو بو آن قچو بو آن سرهشت بو آن نزاچی بوی بکی وکی بیشن زاروکاتی ما هو در باسکر لروجا کو بابی ما ازبرم مکتبا یکمین وکی بیشن ilkokul Türkiye شوي قابل بتركين تركيجي من الزاني ويروجي وي قابل مفكر كو معلم اوتكر تقول ما احمد زيركتوي قابل تقول احمد زيرك اجراتهم متقول بالي ازم وبيشتي هنجي زاروكاتي هنده ناوی دیگونم یعنی بتخوازم بیشم کرتو کرمانجی او جواک و دم و تیتوتی دا دیجی او کسیم دی ناوی که دن او ایدی توی قبول دیکی وکید بیجی تابی تشتی خوش انترسان مثلا 8-9 ناوید میچیبون زاروکاتی بچکات گوته می کره خفیف ام بیجم پیروز بلوان همه بابی می توپال بود گونه می کره توپال بله ام بیجم پیروز به و همین نوا لیکو ام بحث آن نوا بکن از باورد کن برنامه ما تیر نک از خواستم هنه که ام زود در باز بد دنگ من آیته که احمد نه دنگ تیتن بله دنگ تیتن بله
بگو اگه بحث وان نه نوا یا جی ده نوا بکن بله او بچکی گردای اوامه بو کی بجن جیانا یا کرده او بو متخصص بچکی بحث میگه بو او جنراسیون نو بچکی ناس بگتن اس میجوره در بس بچکی مجلمرگی این کوکلخان وانه کتاب ortaya piştiğinde sistemsel projes çekiyor çünkü az proje daim buna xwa salatan jber takibi bu migelevnin lazım evdem tete bir amel me genci tiyafa siyaset ki o pişti siyaseti salı rojlata Kurdistan peşvageti ger piştiğinde salı ki Lübnan mam sal heşte du hatın Paris'e jüvegabe hatta ne cülemirgiye Paris'e mi باشه سر چعبا تو بخیر هاتی از خازم بپرسم ناسین آته و یلماز گنه اوله چوا چی بو ya evci vekil khoya vekil yani yek ev biraninin zarukat mesela az uclemir gezil bende bum ko filmin Yılmaz Güney sinema ay bir şey yaz listike mesa zarukat şey hepsinde şerim her serma bunlar Yılmaz Güney yazil Yılmaz Güney hayas bedi kirmet kiran khayran je ev Yılmaz Güney jana khoda hatta cari ki gotu de tecrübelerge asıl şavanlar azam şahs vakit bejin ditina fiziki cari kemin kalaz Bursa üniversite talebe bu evci hafse nu berdabın İstanbul'e civine ke bu binada evci daxil az jur çome ve civine ko Yılmaz Güney bibinim و پشت هنگه ناسکرنا یا وکیل بیژن یا کار گواز هاتن پاریسی اف شانسی میچه بو همه بجمع هک پشت هنگه دست فیلم دیوار کرد باشه گلک پیروزه از ورم رولات دوار yani az دوی سناریو کو Yılmaz Güney نویسنده د فیلم دیوار دا رول گرفته بو رولا کی گاردیانی گرفته بو تدویر رولی دا چه خواهیست کرد یعنی چه تدلیستا وقتی از آنم که تخواست او کارین گاردیان کلوی د زندان دا حبسه دا تکن تخوازی وی به رای گشتی به او که خواه بدی ناس کرن لیوک مروف حسی تا چه بود یا او تشتاك يتقارن بيجم از ناخوازم بكذا پر او نقاشن انتلكتوالي وزيت براستيجي شو بنزاني از چت كمية كمين نمتنه جبلي مجي فيلم دا او كسي كاركترجي كسي سناريو نديته بو كسي منزاني ما چت كر حياكو فيلم خلاص بيتن او روجا يكي من امامي غازه كرن ام چون اوي سینما سالات مدید و گاوه چکریه او سینما Yılmaz Güney وقتی بجر او سیستم Yılmaz Güney وقت آلیتن جی میج اکتوریته جاره یکمین جلمرگ مشانوت کرد لیاره جاره یکمین بو ما اکتوریت کرد میج شفا از کلو درده من از قلبونا اگر Yılmaz Güney بوم هر رو قابلش حتی ایوار من برای خدای که تیپه و چوایا حرکتی و چوایا قابل روت شو او فیلمه یه زاروکاتی تابنه بیرامه میگوت ها نه هدی دماجی درخنیتن نه هدی تفکر درخنیتن یعنی از وه هیجانی داره بوم یکی من نزانی شفا لیستیکوارنی سینما چیه من نزانی لی خوشیاوی چی بو هندی او وکیل بجن او انرژیا خوش نامنیا منو Yılmaz Güney دا هبو ما او فهم کرد او از دام فهم کردن خوشیاوی جی او بو یعنی وکیل بجن او رول مبراستی نایفتی و اویدی چکر تنه افتش گفتمه روژا کد قرار دا کو و جعفر و رولا از اشکت شد گفتمه ترافتی بجن رول فاشیسته تو ده düşünen haberin her pis ye dünyaya bukhay تو چه قضیه خبری پیش بخوای به حساب که رولاخ و پرباش کریه اردوبای که راسته حتی هنده استاتستیک میدید مثلا سینما ترکی دا رولن هری خراب کبیت ناف دهن یکم دا یعنی براستی جواری سفر از بود
بله اوچه یعنی دخورتانیا مدائمه همه حسرتا محبوب که ام یلماز گنی ببینن فیلمی ببینن زن چی ببینن اول همه خورتن کردستانی هیج آنها جی بوی هستی مزن دبن بوی هستی جی سینمای هست کن بوی هستی او که سینمای کن او پی گلکی شانازن که یلماز گنی مروفه کی کرده که اوقات کارین هیجا کریه ده کاری خدا تا اوكي خو قرت ميكروفون خو قرت ميكروفون خو ذاك كاك احمد تبشاشي بتلكر ميكروفون تا قرتن ذاك نه بکریه نا انا قرتيه انا تماما انا تماما اوكي انا تماما باشا ام ورن جيانات از بحثا پیشمرگاتیات بکن یا جی نکن از تتخوازی بحثاوی تشتیجی بکی که تو چوی شاه و داغ و پاشه گیشتی حتی اوروپا نه يعني وكيد بيجن دمكي جيانا مبو يعني وكيد بيجن جنراسيون ما يعني هما بيجي كم زدي ما او يعني جياني ام كرن تشتي تنه جواز ايرو اناليز ديكم جواز ايرو ويروجيت فكرم خشبونا من مواقف بس هم سينما كردي كان هم سياسة كان لايرو وكيد بيجن عالية وجداني عالية فكر بلکه کلو که ماسین سیاستی که حتی که ایروش آنینه و حاله که ام هاتنه ایدی درجه که هبون و نبونه که او روز ایرو روزن آنا ام بره خواب دنه او تشتن آنا کردستانی چید بن و بره خواب دنه سالا گاوا او لوزان چید کرن تو بیجی قی قوپیاوی ام این روژا و روژا دیجین یعنی ام کتنه ام هاتنه و روژان بجه گاوا مینا مثلا وجدانی و شخصی مگود بکی از جی ناف حركته ذا ناف دو مكاكريه حتى اجي يعني جاده سمات مكريه لاز انا قاعد وجداني حسابت كان ما خالتين بنجهي وخالتين قالك مهم كرنا جا بسكراك بيشتيكو ما فانك جرك ايدي افيجم جرك يعني دروماما يا ايرو ذا ام اي ويتشتي بين جاكي او بكنا ديروت لو ديرو باش بنویس لا جنراسیون ایرو هوجه مجیه خود بکنه یعنی همیشه عالیه سیاسته همیشه عالیه صنعته همیشه عالیه یعنی همیشه هوجه او احتیاجام پیویدیا ما یا کرده هایی که ام مجیه خود او قپاسیتا ما ام مجیه خود بکید بیشتر صد بگورن راسته یعنی بلکی حرکت تبگره باکوری کردستان او چاق هی زاروکتیا خود جیا گلک خلطی وی چه بو گلک اوکی وی چه بو البته ایرو ام جوان خلطیا به درس بگرند به ریو ریچکی خواه لگور باشیتی لگور باشترین تشت کوام بکاربن بکن لگور وی مرد دبی ام چه بکن انا اوروپا جی تشتك بقاسي كو از زانم تا جالكي رولا كرت د فيلم هذا و بيجن فيلمكي وك نموناوي لألمانيا كون نيوي ألمان بون نيوي كرد بون ناوي سيناريست سوليم و ياج نزان نهار ناي بيرامن مالا بيبان مالا بيبان بله کاری نکشی بحثاوی بکی دویدا اوکی کردال چه بو یاجی جبو تکوشینا آزادیا کرده یاجی جبو ناسینا کرده چه هبو دوی فیلمی دا بگشتی از بیجم چیتره که یعنی بحث فیلم اکرکن بلکه چیتره که ام گشتی بحث سینما کردی بکن عالیه وادید بشم چون من نزدیک مثلا 20-25 فیلم هذا اللي ين فرنسي يت امريكي يت كردي او هر فيلم ادي او بشكل او تكنيك سينمائي او اكيد بيجن او هذه سينمائي لا اگر ام سينما كردي دست بيك يعني بكنا سينما كردي بيغابه ام كنا مثلا يلماز جنيجي ام كنا مثلا سوري يوسفي ام كنا مثلا بهمانجي
بله ام از بو اودید بجم یعنی گاودی افجار انتخاب نخوازی ام مجبوری بگردن سیاست چون سینما جی ایرو هاتیه و حاله يعني ايرو سينما كردي ادي نقاش يعني هي اننا تشتكن يعني ادي سينما كردي جمعنا وي مرحله وهي نينا شو يعني آلية اساسي بس جل خود كن بس ملت خود كن ام بيجنكو ام روج لوزان ممكن الصباي ما قرب كان يعني ايرو قالت روجلات الناقيد بيني تشتكو تشد من هرتش سياسه ده دقه كده بيتن عود بيتن لأم مثلا كم كيلو كما سياسات ما أم هيش عيني وقت ما جالك تشكره ما هم ياكر ليه ما بس كراك أم هيش المعنى ورد از بوكو جل درجنا که مثلا بشکل تعقیب دکن از آنا مثلا کاروبارین بیشتر پارتیان سیاسی ایراد کن از میزد که جو کاری گل زیاده ترینه او سالن که ما هفته هشتاد کرده حتی او تشنیت گوارتن ام بحث سیاست کن ام بحث اواب کن فایده نینه ام هم اکید وکی یعنی وکی فرانس بجیم بلا بلای به تشتکنیه چون ام پیش که احمد نه بله ده برنامه ما ایرو دا ناو بو هدف هم ناو بو کن بحث سیاستی بکن بس مگو بلا او کیته دنار سیاستی داجی تو بحث هایی بکن اموسا درباز کن اگنا امی لسر مثلا سینما کردی به چه حالی دایه یا جی سینما کردی هیا یا جی تنه فیلمین که حتی انها چگونه یا درامایه یا تراژدیه وکی دن فیلمه کی کردی مفخا سیر نکریه یا مفخا گداری نکریه گلو فیلمه کی وسا هیا یا جی تو چت بجی جبو فیلمه کردی وها یا بوکو ام بین بس سینمای کردی بگه از بازم چند جمله ولو گله کرد بچه اول بس سینمای دنیای بگه جوره به سینما کارکی سیاره که 125 ساله وکی بیشه وک سناریو وک او هاته پیش کردن سینما کورتیجی که بیشن سینما روناهی و گرافیکا روناهیه فوتو نکمت بیشن نینوک عینه یا جیانه فوتو سینما جی او عینه زندیه اموز حرکت دنه آخرت دنه را چه دنه پیش نگه دید بیت زندی جگاوا سینما نو گاوا دست بکر بری 125 ساله تشتکی دست بکر وقت تشتک ذوقی بود یعنی چون بتا خود کشا چون درب دارو بارد کشان اینا مال میزد کردن هیچ او سینمای او نبود حتی کو او بير باريس داس بكره بيشتي هنجي حربا يكمين يا سينما بو آلته کی پروپاگاندا هر یه مزن جنراسیون ما که ته بیرام او زمان او فیلم سوویت ین جاتر کی دو زمان مدید او مارش کمونیست هم کوچو اوادی آلته پروپاگاندا پیش همین سال 1903 رنگو دنگو اوادی همه سال 1900 هذا işte وی گاوی دست بکره و خوازم سینما جی هر تیج گره چاخی خواه گره اوا خواه وی قیده هر با دیمی جی کرد بو آلتی پروپاگاندا پیشتی هر با دیمین ایده هر که هر دولت هر اوادی سینما خواه چکر امریکا پیش بشون حتی آنین هولیوود هندیا چون کرنه بولیوود فرانسه او یک نو واقعی نو آوا کردن یعنی هر یک پیش بشون از گاوان تنه کرده یعنی جو عالیه افکارم بیشم وقت سینمایی جو وقت سیاستی جو وقت تشتیدی همه تشتیدش که باش بنه یعنی تخمین هم سینمایی بیش همه بیش 100 سال باش بنه وش هم 100 سال باش بنه چون پرسکرک ما یا دولت یعنی ناسیونالیسم بونه یا او کاری که سینما دنیا
حربا دنیا یا یکمیت کرد آلت پروپاندایی ناسیونالیزمی بو ایرو ام اوه چون yani em nikarin şu kadar şey em bahse hebun etken, em bahse nasname etken, em bahse terituar etken. Sinemaçı yani mesela Fransa'ya ev şoreş bejim derbas merkez devlet afa ava kiriye ve devlet ava bu ne çekiriye daire sinemaya ava kiriye ki taze filma çeket ki TV daire berekadete bejit kem ki eve perede her filme kaçıke ev bunu işte yani ve ki ya me evnine em pişeke vakit bejin ortada amayna tine hevi ez karim bejim pişti salı 2000 evji devlet seri başure avabuna ev statüya ku hiç tam cevne her ev nikaşa statü tetkirin lur direkt sinemaya hat çekirin o nikveji festivala navneteli ya dohoki evji rasti ez karim bejim şu ana Kurdistan'ı bu men dohok Vakit bejin mala sinemaya, mala dayka sinemaya yani ketiye ve evali. Ve jejwe gabi hatta ne yani tubxazi ne xazi je to ana gel derhanera evdiki em vim mjule. Yani em bejin em karın adikariya kurdikiye ku em peş ve em çava bekeni. Kuşkrek jbonaya de işte Yılmaz Güney mesela işte bu bitxaz bejim ve Yılmaz Güney eve fanker. Yani o zamanı fa got etkarım çiptim u çeker. كاك احمد راسته تشتكو تد بيجي راسته يعني بيجن جبي دولتي يا جبي كو قيمتها سينما بزامبل روشه ما اوه حتى انا بيجي ما وكنكر ليه او فيلمي كواتنا تشكره مثلا قبادي سه چهار حب فيلم تشكرياج بين شش حب فيلم ادنا چند فيلم انا حمي تراجيدي دانا كذا لسر چانده لسر هنري لسر ديمانه لسر موزيكي لسر جيانه كي نورمال طبيعت فيلم حتى هم نديتنا سببه ويتشي يعني او تشتكو تراجيدي تشكر كما تشتكي جنابه نانا هنجي اولين راست تراجيديا اللي مثلا ام بيجن فيلمي كمين كنا ام قبول دكن فيلم نظامتين ارج كلامك بو بيكو مثلا داي بيجتي زي يعني نكونينا جل فيلمات مثلا حتى انا ما تشكرنا حطنا مثلا بس داي بيجتي كان بس يا تبخ ما سينما چه نينو كجواكي بله نينو كجواكي يعني هيك يجي وكيل بيجي مثلا وجداني جاي انا كردستاني هيك كيشك 13 سالي بيت تجاوز كردن او سينماجي مجيه ودي تشاوا كاركتن كوبيتشتن فيلمك evindariye çekersin. Fazla çekici ve bejim yani. لا تمام كاس وي تجاوزي او كناك البته تبل دجوينه ورشت كنو ودبيجن او كاميرا تيدا تشتكي هاري بيسا للحميد الدنيا وتشتهي وحميد الدنيا جدي صار فيلم خاطشت كان نظام شي خاطشت كان يعني انا لفرنسا بلكي روجي حزار حب يجي تجاوزت بيكتي يجي للدرك جدا ولاتي هاري كوبيش تشونه يعني ابغى كل كردستان الثاني هي جبوجي لي كوتليت نري فرنسا نزار قربانات اوقات قد كم از نابجم در راست ابي هزار جنينه مثلا فرنسا هزار تجاوز نين اوروبا از باور ناكن هزار تجاوز ليه هكا تجاوز شي بوجي لبر محكمه وهي لبر محكمه وهي يعني جرن بن بجنت تجاوز كيفيا سوچت 10 سال 5 سال 20 سال يا ما امننا يا ما عدالتنا يا ما دولتنا يا ما اواديننا از وين ماري بجن شو دردن او بوم سينما كردي دولت ايرو بوم ايرو دولت منينا بوم سينما كردي تشي او فيلم كو جبو جلي ملتي كو كاري وخباطه ويا دولت بوني سنتيمه كي بيش بتن بوم او سينما كرديه بوم سينما كردي او يعني شرطه ايرو ده شرطه دي يجي انا dünyada mesela sinema امريكي sinema فرانسيز ده چه ارتش وكيل بيجي نماينه دي
اینو گاوت تو خواهی نزا گاوت تو چی سینما از میزنا کم که فیلم امریکیه فرانسه از میزد کمی که در هنر کیه آنجی لیستیکوان کینه از عاشق جونی دبم در هنری و یکی عرب بیتن یکی نزا جو بیت یکی چی بیتن او پرسکرک نینه از جونی دب حاجت کم چه فیلمی بید بینه ویژه یا ما او منینه وکی بیشن او اموی او عادی دنین و شرطا دنین کو ام بکن آن بوم سینما کردی خیالامی چیه سینما کردی نموزینه جیانا ما عرف عادت منه اوجی حیا نهش و نهاتی کارکردن آوانتاژ ما یا هری فازنجی آخر اجی تخازم بگیج موی مموزینه کلا دمدمه رستم زاله فرهاد و شیرینه یا جنزانم دنیا دیروکا ما بدرخانینه و نزانم عبیدالله و نزانم اگر وانا نخی فیلم اگر هستی نتوی در نخی پیش توی چا بکیشی دولت و چا میکاری بکیشی دولت و میکاری فیلم شی چکی در همه گردای وینه گاوا امکان نبین ایرو گاوا میشه سینما کار پروفسیونلیه انا اکیب مثلا جایی که گل امریکا میکار که اشارم پیشاف که سر اوادی نه گاوا فیلمی که فرانسه تد بینیست 200 کس یعنی کاری که یک کلکتیو کاری که وزن کاری که پروفسیونل کاری سینما گردای پره سینما تی یه پره یعنی به پرش بتونی کاری سینما فکری گاوا یکی فرانسز گاوا دست فیلمه که گاوا فکری تجی حتی که دیستریبیوتر و نبیتن گارانتیا و نبیتن که فیلم در که سالونا نبینن میرک فیلمات چه نکتن لی ام نلور مرحله نه ام راستی هیچ نابلیا آماتور و پروفسیونلی نه ام هیچ زاروکاتی نه ام فکرت بیرام ام بجوای از بچکم از اسخاره گرم از کانر گرم ام هیچ لور مرحله نه لی ام یعنی ام جی برای وکیل بجن امکان خو اوت فهم جی یعنی خزینه ما مگلکه يعني او بنجه ما هي نتنج عليه كولتوري عليه خزايد بيجم از عليش خزايد بيجم تشاين ما آفن ما آخر ما هو ما براسي ديكوري سينمائي بله لی بوان حمید تشتا امهجی رادبن یک کچا جوالات درته و حتی تی اوروپا ویتخنه فیلم چند فیلم لسروی بابت در لسروی مجاری در کتیه جبوی جامعه مثلا شوار راستیا شوار گاوت بحثی سینما کردی که یکمی سینما دیاسپورا دست میکرد دیاسپورا کی نه دیاسپورا صدا نوت پنابرن به فیلم پنابر پاریس بوچی چه که شنو میهیس کرد یعنی متخواست وی حسی اوی سینماتوگرافی نشان ملت بده او حس میجابو او هیچ یعنی آنها بیشن گلک فیلم ما بوی هستیات یه چکم باشه اما فیلم چا بخنه خدمتا داناسین و پیش برنک چندا کردی نه او ایرو او شرطت منی نشخ پسکرک اما یا هری مازن اوه اتکارم بیجم آنا سینما کردی مروت کارید بیجید سینما فستیوالانه فیلم yani جبو صدانو هما بیجه فیلم ما فستیوالات نشاندن یک جی قدره ما کردایه مخابن مثلا دو تشکی بیجم آنا دهو که هولیری کردستانه گل سالون عالیه شرکت که لبنانی هاتنه کردن او شرکت فیلم بلاوت کتن او شرکتن فیلم امریکیت کردن جرنویس عربی نویسیدن و فیلم سالن کردستان ملت مثلا كيف عملت التلفونات تدخل اخويا اندستريا جدا يعني اندستريا نعم تكاري كابلات جيران جي درخي چونكي دنگي تاتي بري كابلات جيران جي درخه كابلات جيران جي تلفون درخه سپاس تمام نو دنگ جي تبرين و
صورت جی را نشان نکن دنگ ته لیته برنجید نبینی دا انا چاوایه نه باشه دیمن دجمه ده نبینی دا herhalde زب به حرکت یا چیه نزانم لجانات جمه ده تیدا دیمن مهمینه یا مهم ده دیمن مهمینه باشه ده او كتا هيك هي او كي خلاخلخ بله هي او جاوي بخيه آیا در هنر می ایش دم پریشان کردن اري او هل لي داو تشو او بخبر گوهي خو چاوایه آنها با دنگته باشه تو دنگته خوش تت یمیتت اري آنها باشه دنگمتت اري آنها باشه دکرم که بله حتى انا ما بحث كرد الكردستان بديتنا جناب وهون ديفيجن حتى من بن دولات دي سينما جي وقت تشتدن رونين جي خو ل تديسا بحث كي لباشور كردستان اداره دستوان ده رابنا او كي سينما حميدانا فيرما كي لبناني و او جي بروباغندا عربي بك اما تشبكن يعني مسئله از جمعه که هستیم این مسئله حیاک و ام کرد براستی پیچه که هو بنا خو وزنو پیچه که مجیه خو والا کنو باش فکرن گرک براستی جی وکی او لانگاج تکنیک ده امید بیجن فرمات مسگاوا ویروس کت اوردیناتورات آن تلفونات تو چت کی تو چت کی صفر تو نوو هیدی دست پید کی بیجن گرک ام کرد جی یعنی براستی جی حسابك او بكنو او فكراندنا يعني مجيه خو بگهرن و بنگاوین ولو بابش نکو مصوبه شکر اتکارم صوبه چه بکم اتکارم آنها چه بکم چون ام هاتنه وی مرحله ادي مرحله نتشتن كو ام ولوجيان ام بلتكي قال امازون ما هوكر اوت خوازن بلا بشن ویل کولینی بکن او شخو تزن دکتر اینا اودینه او شخو بلا بکن لی ام او کسیت ایدی اوید بیجن ام روشنبیرن ام سیاسینه ام نیوزکارن ام چنه گرک ایدی شرطت ایرو دا نبیجن که دو آن مهوکر گرک ام بیجن ام همه کرد گرک ام آنها بیجن از آنها اتکارم چی بکم اتکارم صبح چی بکم او جی بجه و تشتیجی وکید بیجن فیزیکی بکم نه مجیده از بو چید بیجم یا و روزی همشریم یکی من حتما مثلا برنامه که دام میدید دومایی که ایجا پسکر گفت عدنان گفت خیالامن گاوه رازم اتخوازم همه کرد سریخ گاوه دینه سر بالگی بیجن ایرو مبو کردستان چکه işte ejid bejme برای خوی عدنان gerek امولو نکن شخد نیانس الوره gerek ام وی بگهورن گاوه مستری خوی دنا سر بالگی gerek از بیجن از صبحیت کارم چه بکن از آن هات کارم چه بکن انا كقعدنا هم ويقول يعني قول سريقه داتين تفكروا سبي تشبكم وسري سبي جرابهم از بيجم از يرو تشبكم عدنا ويجي قول توي رفان لا قربانات از ایرونیت کم مبخواد جهلینیا خوشی و زمانه طبعا مارکسیزم لنینیزم بو شورش بونوزا چی بو قایدک او بود گوتن گاوا عبارت رازی بپرسه تا ایرو با شورش چکریه یعنی او جهلین مده ایده او کتیر جنین مده انا اوی سوسیالیست هنه نابجن اوی مسلمان جید بجن همین مسلمان بجن وقتی که تشتری خود دانی کاج بجن خدای خود را بجن کتا ایرو چکر اوی جوسات بجن یعنی نکو سوسیالیست هنه یا جا آتایست بجن بله نه باش فهم کردی اتخاذ بیشتر ام کرجی گرک ام بیشتر ام بگوهرم بلا آتئیست و سوسیالیست دیندار بلا بیشتر خود از گوریتم میرو چکر ام کرد گرک ام بیشتر خود از صبحی از چی بکن از صبحی چی کن متکارم چی بکن بله باش اجبو کو ام وی منتالیته یا وی عقلی در حق بیشتر سینما دا ل بناب اوادا دسته بلند بیشن یا جی اکو بریوت بن کو ام بگو چاب کن کو وی عقلی بگو هرن
بکاربن بگیجن وی آستی که معنا سینمای معنا شانوی معنا تیاتروی معنا نزان چه گله گرنگه د ریبازا آزادیه دا د ریا صرفبونه دا د ریا تکوشینه دا که گرانیا سینمای گلک مزونه همه توش گریده یک کدنه چاره یبتنه علمه برسی و وقت تشته همیه علمه علم جی چیه گوات تو بخوازی تشته که ناز بکی علم و تشته پارچت کتن حتی که پارچه ویه هری بیچوک پیدات کتن پشتی هنگید بیجیتن ها مثلا ev berçavke ve berçavke parça ketin pişteci ev berçavke neynu ke niza çe hatiye çekiren edbejim es kabul dikin ve edbejim hem gireday almeye ve am iroj ali alam am hatına dünyaya ki di insan bxo ev insan ko emed bejim homo sapiens şu pişti ve mesela korona yekemin یکی اف تکنولوژی دومایی که آرتفیشیل انتلیجنس او مجیه چه بجنه کردی آرتفیشیل انتلیجنس یعنی او مجیه آرتفیشیل مجیه ویرتوال کورتیاوی چیه نه خالی رشوزیلان مبیزی ده هتکا مبتن یعنی بجنه او او مجی کامپیوتر او ارتل انترنت ایرو مجی انسان درباز بیه یعنی اداره او سیستم همه ادیش علی کامپیوتر اردیناتور جو مجی تتا آوا کرن لی ساجی دیمن دست مجیه دا یا امش دنگی تتی برینولا زعفانه بنینه دنگه بتت انهاتی تماما بجا اتخوازم یا بشكل كو صافي بيتن علم انا يعني تثبيت كير لشي انسان او كتنا ونقاش نزل بشكل تقريبا هند قد بيجي ام هاتنا دومايكا هومو سابينس انجي دسبيكا دومايكا هومو سابينس çünkü edi او کامپیوتر yani او مجی edit kevite leşeme yekji tespita heri mühim ana ku ilim ev kiriye ana bejitin ku sada nehve du neh ev tişte ku em biru baveriyetken yani fikir bitin din bitin ideoloji bitin çi bitin eve evolüsyona insanı da zaman eve biyolojik ev tiş biyolojik ev laşeme de kevin خوازی چه بیجیتن افتشته همه انسان او اِوولوسیون دا بری 6-7 سال بری نه او فکر آوا کرنه گوره و فکر پشتنگه شورا سیستم آوا کرنه در بیلک آلا پشتنگه هاتنه ام بزورن او کفام بس علما مزن نکن ام ایجاد خطا خود در کبن مگو انا پرسکی کریه دبه سینما کردی بنگه هاوی هیا اگه تنایه جبو بنگه هد و ام جبو کام بنگه کی پیک بینه و ام چپکن چه پروژه هنه یا شو حالی شو پیش و چیتن سببی یکمین از صاده جرا صاده ادویجم دولت بون ل ایرو وکیل بیشن شرط دنیای جو وکی برینینن یعنی ادی ام گنده کیجین بله ام نه وکیل بیشن او قطار ادی ام گنده کیجین yani تسویدل وری عبارت تجاکی ادی ام دنیا کیجین شو او دست کریه انا وکیل بیشن فرمی انجی رسمی دایره سینمای وزارت شاندیا کردستان اوش کردستان yani عالی tabii evet şu sabemci le عالی کردستان باکور جی پیتکت le tabii باکور راستی جی شرطن گره زحمتا yani gerek zahmeta یک جی بجش بلی پرسکرکن آبوری پرسکرکن سیاسی
Yani tu mecburi filmeki Kurdî çekî, Kurdî têda nebîtin lê temaşewan bifam ketin ku ev ê filmekî Kurdî ye. Ev mesele pirsgirêk e işte. Yani ji bo navê sinemakarek karekê kara bikin. Lê divê Kek Ehmed divê em baş bizanin ku gelekî gel hebûne ku di rewşa me de bûne lê dîsa jî karîne sînemayê xwe fîlmê xwe çêbikin. Yani hê ku nebûne dewlet dîsa ji bo ku bibin dewlet sînema çêkine fîlmê xwe çêkirine. Mesela anha navê wan nabe mesela İsrailî yani kîj devlet mesela kî mesela İsrailî kîj pêşiya ku bibin dewlet pêşiya ku biçin İsrailê fîlmê xwe çêkine zanî gelek xweş got işte xwe na te bo birakê xwe bêjim te mînaxekî wilo xweşik da gelek baş da xwe ez her carê dibêjim em sînemakarên Kurd bi rastî jî gerek em sînemaya cûhûya gelek nêzîkî jiyana me ye gelek nêzîkî jiyana me ye gerek em bi rastî jî ev bikin aliyê sînema cûhûya ne sînema heta ku dewleta xwe ava nekirin sînema çê nekirin ez behsê çend fotoğrafa awdê nekin sînema cûhûya piştî vakirina dewleta İsrailê çêkirin jî ya herî enteresan ew ila yekemîn serkol kune aniya heta ku 23 sal nebû heka baş nekolan baş nezanin film çekirin ya tam eksêjî bi rastî gerek em tiştekemên em sînema cûhûya baş nas bikin. Belê ne Kek Ehmed va du deqê me maye û wextê me têr nekir û ez zanim ku deng jî gelek xirab bû lê ez bawer dikim ez ê carekî din dîsa te bînim em te vexwînim ser ekranê ku em bi awakî din sohbetê bikin çunkî îro me tam jê negirt deng jî û dîmen jî rin nedixuya gotinê te dawiyê ku ez zanim ku min behsa şanogeriya te bikira dê min behsa jiyana te li Fransa bikira dê min behsa nizam ya jî bipirsiya lê va wextê me têr nekir û ew jî rin nîne înternet diyare li ba te hinekî zeyf e ji bo wî jî hinek problem çê dibe ji bo tu çi dibêjî ji bo pirsa te dawiyê gotinê te xwe dawiyê ku bêjî ji me re tu yê çi bêjî nabijî gerçi me gelek tijî naxirt mixabin çim gelek tiştê bûn me dixwast bi şekê aliyê medyayê û ewadiyê û wekî bi şekî min Kurdiyekî jî kar kiribûye bû neyse wextê me nîne bi hêvîdariya heke carekê dê çê bû carekî din ez toz din ez ê gazî te bikim gelek spas ji bo te jiyanekî xweş û hunerê xweş berê bînerên Çarpel Medya îro jî me bernama xwe ew kiriye lê pêşiya ku em biqedînin em ev şoba koronavîrûsê li serê hemî dinyayê biye misalat û bi rastî xelqên gelek ew ki têda dimirin û nexweş dikevin bi taybet li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê rewşa gelê me nebaş e ji bo wî jî dewletên dagirker eger em bifikirin ku wana me derman bikin ya jî nizam çi bikin divê em wî bavine piştguhê xwe ji ber ku ew nemimkûn e dewleta dagirker mejiyê wan eqilê wan divên Kurdê herî baş Kurdê mirîne ji bo ku hûn nemirin ji bo ku hûn zarokê we bijî ji bo ku hûn bijin ji bo ku cînarê we bijî dibê hûn li xwe miqehef bin dibê hûn ew maskên ku hene bidin berdev û pozê xwe dibê heta ku
پێویستیە و پێ نەبە نەچین ناو جیواکە لە ناو جیواکە نەگەرن لە مارکێتە نەگەرن برا هەیە وەژوە هەبە و ئانها حتا بەرنامەکی دن gelekî spas û bi xatirê we teva bimînin xêr û xweşiyê de xatirê we.